Ibe tingchua ilungta pen mene namain chewke zete set sumai gu Marasam News kade rinsa Zeme kuna pungwangai delay. United States Deputy Secretary of State Wendy Sherman says North Korea kade ne nuclear remro ki kasya kapedeuga dia United States kade ne chi china poka gudgu lei jasale. Aiza Wendy Sherman ne South Korea gu Deputy Secretary Chow Yong Dong du Seoul namdi ge dogalu bachang zinain chewke zesna dammai ge saze nuclear ro ki kasya kapedeuga dia aiz United Nations Security Resolution kade re de dimogu bodi meram ne hingdiria kyo ga bete pangdele zaine agume nuclear rem ro ki kasya kapedeuga dia United States mene chi ne North Korea kade medu poka gyut singule je sale Wendy Sherman saze North Korea kade ne nuclear rem ro ki kasya kapedeuga dia kade re de di mene puniren kai je poka gyut singule zaine United States mene apo hange kada ko zela dele je sale Anui haim nane chi zabam lei North Korea kadai ne nai kum ting kum chang na jang kai kana kum ge ku mena lim hang lu ze kadai ke lim ka lu ze pok pe rem ro ki ka sia mi songa za kap de kai zabam de lei ai ze ne kadai re de di mena ning re ze North Korea kadai ne nai kum ting kum chang na jang kai kana kum ge nuclear rem ro ki ka sia kap de ga ra hing ze ning ting ge gai zabam de lei lam ana ai ze International Atomic Energy Agency ne sa ze North Korea kadai ne punigun nuclear rem ro ki ka sia kapedeugan sibam yongbong 20 pechala leje salei United Nations Security Council gu meeting kadai re de dimugu bodi pe mera ma wang kan duiluze de dambi hige Russia kadai mitu rangai Russia spy dungura mene Ukraine kadai sugut je re tu gut pege mi pui mi nai le mera medu te sa zai ka duiz bambe so gai du loze kem gai dele Ukrainian Defense Ministry ne sa ze Russia kadai na Ukraine kadai sugut je re tu gut pege ne Ukrainian na poina mina hai na ze react stroke chu medu kapse ni le zaine Ukrainian na poina hai ma dai ze react strokes na me Kazam le salei Ukrainian kade gurze te pe President Volodymyr Zelensky ne British kade gu Prime Minister Boris Johnson du Tokyo besam rangai ze Ukrainian spy hange remro Russia spy medu ngiza bam rahange United Kingdom ne remro kanang sing be pepet kade le salei United Kingdom na Ukraine kade hange remro pepet ka bez multiple rocket launch system nei limbegri kamse ke be remro nai kumena limhang luze kade ke lim kaluze pokpe remro kilometers ring area kapte changdo wibe remro pegai de leize Ukrainian kdei gurze te pe President Volodymyr Zelensky ne salei Chuna Naglen kdege government pung zabam United Democratic Alliance UDA gu chairman bampe tu zabam pe TR Zeliang na saz government of India NSCN-IM nai kadaba naga group anui naga political issue te deuge deudam zabam kyang na leine government of India nai ndo te tibeting kum kaizaming ge anui naga issue te deuge teura lisigina samria tu ge benai hazoga ni be pachai nginze ndre peraira dolak leize sale anui haim na ne chi zabam lei anui naga political issue nai naga kdei ngolu rahange government of India nai NSCN-IM ne te CE deudam zabam dele kane NSCN-IM ne anui naga kdei go pi pai naga national flag nai naga kdei go hindi sikwa naga constitution kacham chei je ke kan chi je ki zabam jigene sunara changbe anui naga political issue intuin remark zaine naga kdei deudam zabam be pesat hung sange bam bam dele United Democratic Alliance UDA gu chairman nai karai bitinge Nagaland kdei gu chief minister to gabe pe TR Zeliang ne saje chuna Nagaland ga government pung zabam United Democratic Alliance UDA ne naga kdei ki zabam bo kacham male ne du kyam je ai me bo ne karai bitinge government of India nai NSCN-IM ka ke high kele te je samsa pe interlocutors RN Ravi ta ge anui naga political issue te deuga samra tu ga ni banai chuna tu zabam naga interlocutors eke masrata ga du anui naga political issue te deuge ki zabam madu pachai nginra jai nre perai rahang phulak lei je salei Board of Secondary Education Assam Sibane Zinain Chewke Zesna Damage Lesiki Set Kregu High School Living Certificate Examination HSLC Examination Gurizal Leshina Mahange Sandu Petkaidele Board of Secondary Education Assam Sibane Saze Leshina Me Lesiki Krega Pastor Peme Palane Teuze Leshina Me Lakna Changkai Skui Haketze Miraket Me High School Living Certificate HSLC Examination Tinkum Chang Nazan Kaikanaga Pastor Petele Jesale
salei sibana saja nai kum tingkum sang na jang ka kana kum ge lesina me lak madai changmingye haimnge je riak set kana mana apo high school living certificate examination kai bege lesina me chang riak stroke madai hake checket mene third division ge ped le jai lesina me chang riak squeeze hate set che ringye madai mene second division ge ped le jai lesina me chang riak stroke mingye hake riak na stroke mene first division ge ped le jai board of secondary education assam na sale zaine lesina me apo lesiki krego exam ka ped me palana teus 56.49% le je sale marasam pogamene saja nai kum tingkum chang na jang ka kana kum ge lesiki krego result ge tichilang be toppers luga be pese raktopal sakai Saint Mary High School North Lakhimpur gene apo lesiki peset krego tichilang be toppers luga je pogumak palana teus hamingye je rex quizzes na le je sale zai pakna be toppers ke buyasi medi policy tet pezise Little Flower School Nalbari pakuchum be tichilang be luga be pese midurapan kalita policy tet peze Dombo School High School Keroni Karbi Anglong zai pamadai peze Labib Mujib Dombo School Higher Secondary School Bora Gimat Dibrugarh zaina pamingye peze Pratha Pratim Das Lohit Driko Higher Secondary School Bitpura Lakhimpur aime rahang me hamingye ne high school living certificate examination ge tichilang be wangai de leize sibane salei zaina dima haso assam ne top performing district percentage hulang be lugai de lei Tiza Hospital and Research Institution Rehukine danai jeuke je stroke mama ge saze punuine tingkum kanapi le mena poineta ge geina katlobe mi petam consipen zokeni be Tiza Hospital and Research Institution Rehuki gine rehutu ranga gai lu bchange hello mena poineta ge ne mi petam consipe ineze lu petele je sale Tiza Hospital and Research Institute Rehukina Marasam pogai je hello mena poina pikilungen thazaba mehigine mi petam consipen zokeni le je sale chige le mena poine pui pene panai lung reze infage bambe reuki mi songa je tet kaide lekane madu ngo chi kai ta di je reuki ra mena le mena pai pumge mi petam kan sip me lupenera operation to ra kem gaide lekane pui be pene le mena poine pum rakcha operation to be lugai lakche Siza Hospital and Research Institute reuki ge tingi kunta stroke minute hadai ge wangchang gai je le mena poine du operation to makche ai je mi petam kan sip lupere kem gaide le je sale Siza Hospital emergency room ge hello mena poine du pungwanga lu bachange doctors na operation to mangche mi petam concept lu pera endoscopic intervention mi mui ki ge doctors na haria gumje ki gyuche lu penara te gai de leise Siza Hospital na sale danain che ke je stroke mamai ting mui kangpokpi district cycle subdivision na phal kulo gu bampai na param kulo lungeng khene zai kada beni safit rame luta te zelingra khamnam gai be poppy cultivation sora samra te gai lu bachange luichi mak mena gimina kapset ni leise Marasam po mene sale Marasam po ga mene saza apo ga chai di bepeze Zinghan kongsai patingkum ringyosen a bepezine let thongthai kongsai na fal ko logo bampai leize sale zai Zingham kongsai du mamai tingmui kunta cricket pininge puluichi mak mena ko logo bampai du pekizi me ko petluze gimina pagoge kap hazam ga leize na fal ko logo bampai nau chingnei lingne sale na fai ko logo bampai Zingham kongsai du community health care CHC reuki pungwanga de lekane muisum kunta ket mini cramming yoga pakring ting kamgai di leise sale Punjabi singers leute chibe pe pezine Sindhu Mosiwala patingkum kaite set pedu teti beke pe ke using kaite set takmai ge Punjab Mansa district ke police makmene gimi kapset ka nibe mina hangte set tu police ne nimto na leise sale Punjab police ne Marasam pogameta ge rangai za aime mina hangte set tu nimto be je punuine Punjabi singer leute chibe pe Sindhu Mosiwala du gimina kapset ra gri ra me re guys patet bam ra me rangai me du de leise sale aime mina hangte set ji je Sandeep Singh, Manpreet Bua, Saraj Mintu, Pradeep Sindhu, Monu Dagar, Pawan Bisnoy nai nasib le je sale Punjab police ne saje Sandeep Singh ne Sindhu Mosiwala du kan sapa takte je pogo phone ge selfie kam sam ga de le jai police ne saje Sandeep Singh ne gangster golde bird ne katelia ga bele ne te je pakang maram du Sindhu Mosiwala gri chobe security mina ga le jai ne Sindhu Mosiwala chobe gri bulletproof gimi kap gi lak pe gri mag le je sagai be de le je sale Aigina na maigu Marasam news ka loiga de le pi guys and kingani mele indu to de le